Daj Nurenja malo bliže. Baterija je ispražnjena. A Marija, baterija ti je gotova. Daj snimaj ti izmogu. Snimam te ja. Ćeš biti na YouTube. Aj, bila ukočena pasa. Je lipo? Ja. Biciklista. Ovo si bila ukočena, a? Drugi skok ti je jeftiniji. Ja korežajno, je 50 kuna. Drugi skok. Najbolje. Sad idemo na zipline zajedno. Kaj, kako si zove? Ja, mislim da to... A često je Anke onega tamo ga bio. Ja, sad i tamo smo ga bili skok. Lijepo Dobro, da radite gleda stranicu na Facebooku. A? Da radite gleda stranicu na Facebooku. Daj, Rubić, poziraj malo. Ja. A koja ti je šifra? Samo ti sve golita. A, kao, 5-0, 50-55, tu ne ide. Okej? Tam gledaj, ne mene. Čekaj, sad će se i mene vidjeti, ne bude se online. Hoj je bliže. Imamo još Pozdrav.